Evo me danas ovdje u Orlandu sa mojim biznis partnerkama Elminom i Sanelom. I imamo ovdje svoje skeptične muževe koji nisu vjerovali u ovaj biznis. Nemojte vas vidjeti jako počačka mlada. S nama su ovdje danas, evo mi smo upravo završili ovu biznis konferenciju i prvi put se družimo offline. Samo sam htjela da napomenem svim našim Balkankama koji nas prate i gledaju da ne budu skeptični, da se ne boje promjene i da nam se pridruže. Mi smo obične majke, žene, znači, koje nismo imali iskustva u ovom biznisu, ali smo odlučile da želimo promjenu i da želimo više slobode sa našom porodicom. Znači, Sanela dolazi iz Connecticut i Boga mi je dug put prešla. Elmina je iz Michigana i evo prvi put kad sam rekla srećemo se online i dosta smo naučile ovih dana i evo, baš mi je drago što smo napokon se srele i offline ovako. Elmina, kako ti se čini? Florida mi se jako sviđa, ovo je nekako prvi put da sam došla na Floridu, da imam svoje vrijeme i da sam gazda svog vremena, da ne moram da mislim da trebam ići nazad na posao, da se vratim. Uz pomoć ovog biznisa ja sam napustila svoj posao. Ako žene, ako želite da gradite sebi slobodu i družite nam se. Tako je. Sana, isto tako, ja sam izgubila posao pre 2 mjeseca i posvetila sam se biznisu. Sad putujem zaposlim mjesec dana, moj biznis ide zajedno sa mnom. Pridružite nam se i bit ćete slobodne majke. Jeste. Tako, evo, a mi odnosno malo da se odmorimo, da uživamo u ovom lijepom biznis springu danas sa mojim biznis partnerkama i naravno našim muževima koji su bili jako skeptični. Ali danas, zahvaljujući ovom biznisu, su došli ovdje da uživaju. Oni su bili na bazenu sa djecom, uživali na odmor dok smo mi malo radile i učile. I pravo da ti kažem, nisu se bunili. Tako će i vaši vjerovatno biti možda malo skeptični na početku, ali vi kada krenete ovaj biznis, kad im dokažete šta je sve moguće ovdje, vjerujem da će im se mišljenje promijeniti kao i našima. 100%. Jeste. Eto, vidimo se uskoro i čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala vam svima što ste s nama. Ćao! Bye!